Родное село Нурие Бурсиитовой Садживут не сохранилось, но оно живет в ее детских воспоминаниях. В этом селе она родилась в 1931 году. Bizim köyde bolğanı cami var idi. Bir tane balaban cami bizim Kırtepe'deydik. Kırıkta görgen balaban yüksek bu görünen vakitte Kırtepe. Kırtepe'nin katında cami. Bir bağadan eşitken edim. 21 semiyeydi bizim köyde. Su toplanan yerimiz var idi. Balaban avut derek o. Balaban var idi. Taşman korşalanan şeydi. Şu avuttan su içerdik. Onda su yazda cağın camlası kuruy. Bakşı saray. O yaklarda cemiş terekler bolan. Olarga biz bilmeydik. Ana o ayaktan arabaman getirelerimize. Bizde buğday kol, bizim köyde, çölde. Cemiş yok, hopkaman diyişemiz. Bir hopka buğday, bir hopka ne? Cemiş. Şayet yaşarıydık. В школу Нурия Бурсиитова ходила в соседнее село Аджименде. Ее учителем был известный педагог и писатель Абдураман Бари. На детские годы Нурие Ханым пришлась и война. Kanikol vaktinde ballarını, şkola ballarının hepsini toplaylar koyun kalkı. Aşığın içinde bir tane ot bolar, ot aşı ot istenirler. Şu otunu ciymak gerekmiş aşığın içinde. Aşığın bu kadar boyda var. Ocağın yanında nohutlu ekedik kalkoz. Nohut ekkinge maşak deyimiz, aşık ciyemiz tavuklarga cem gedip. Son maşak ciymek etemiz, köp balla toplanamız. Kremizden nohut жылқамыз. Ondan polisiya nemse günü vakti bola, polisiyanın mıltığı bola, atı bola. Bu jurup kele atman beni kaçırmayamandır da bir sebeldi. Birini tutamay, beni tutup ora şımırtkaman. Нурия Бурсиитова хорошо помнит выселение 1944 года, которое она застала 12-летним ребенком. Kopka sözünü tolmay mı? Süt, bir bankama kaymak separatorga ketemiz tağdan. Bir kişi sadittayda, bir kişide separator var. Separatordan aylarıp geliyordu. Az bir kapıya kırdık. Altımızdan 4 tane soldat kırdı. Siz koşurecekler bundan. Как deyip oturma. Yarım saat suruk. İki pıt buğday alınız. Важный şişelerinizin alınız. Kağanı gerekmeydi. Çuvalını alıp gidemiz kartanan. Ballar. Abdest algan, elegen, iğe salıp buzağı basarda teşirdi. Bizden kaytarıp, yüreğimizni elegenge buzağı teşirdi. Ajmen'de, Şişibut'un arasında yol var idi. Şu yola çıkarttılar bizni. 9 semiyanı, 5 maşini tuturdu. Ballarlar bizim koy balları maşina minip alışkanca olar, hepsinin başı tuttu. Başı tuttu, kısalar taşıyağa gelip o nege, stasağa. Kısalar, anam birinizde bir krужка su değil, birisi su vermeyi. Семья была выселена в Узбекистан. Samarkand oblasına getirdiler, Zerbulak degen şehrdecik. Endi biz 10 canımız, 7 bala, kartanam, ana baba 10 canımız. Babam da invalid, çalışkan kişi yok. Jibi kettik kolxozga. Ворошилов деген колхозға кетіп жіберділер бізді. Памuk жидік, памuk ектік. Через пару лет на чужбине скончалась бабушка. В 1952 году семья потеряла отца. Нурия Ханым окончила 7 классов, дальше учиться не было возможности. В 1956 году она вышла замуж, стала матерью 4 детей. Ару яхшы yaşadık şükür. Ajmurat. O benden 5 yaş үлкен еді. O bayağı bileydi, hem yaşı da okuyken o da. Ben karıp 3 klasını, okuvası 1 klasını alay bulay, jauın jausa, kar jausa, şkolaya barmaymiz. Ayağımıza kiyme şey yok. Позднее семья переехала в Новороссийск, ближе к Крыму. Qo'shimiz bek yaxshi edi.
Бақшарайлы еді. Огород екмеге үйретті маға. Огород егіп, қияр, помидор егіп, шуларны сатып, бізде ақша таптық сон. Спустя 5 лет в Новороссийске скончался муж Нурия ханым. Когда крымские татары стали массово возвращаться в Крым, Нурия Бурсиетова тоже вернулась на родину. Родного Садживута, как и многих сел Керченского полуострова, к тому времени уже не было. Семья поселилась в селе Чурубаш под Керчью. Сейчас Нурия Бита живет с детьми под Ахмесджитом. Ее главная радость – внуки и родственники, для которых она – главный источник мудрости.